Orere namba nene ya waki wa barabara guku bururi-ini ithiete na mbere na gukwama guku ingi igithuka na gutororokia ona makiria. Mwaka uyu wa kigina thirikari itanyite kuhuthira ciringi bilioni 217.3 hari ruhonge rwa ukui guku bururi-ini. Mr. Speaker, the government will continue to invest in transportation networks including waki wa barabara uthukiirwo bilioni 115.6. Uthondeki wa barabara iria thuku ukiheo bilioni 70.8. Waki wa daraca ukiheo bilioni 30.9. Waki wa reri ukiheo bilioni 37.1. Ukui wa mai-ini ukiheo milioni 600. Ukui wa riera-ini ugithukirwo milioni 300. I have proposed an allocation of 38 billion shillings. I have also proposed an allocation of 450 million for the Kenya ferry ramp in Mombasa. 331 million for Nairobi bus rapid transport project. Imwe cia barabara iria iguthie na mbere gitaro-ini gia gatagati ga bururi ni hamwe na barabara ya Keno guthie Marua ikiheo muigana wa milioni 38.1. Barabara cia Mau igithukirwo milioni 471. Ya Njabini nginyagia Kinyona ikiheo milioni 121. Ya Ruiru guthie Githunguri yumirire Uplands ikiheo milioni 141. Barabara cia Thika tauni nacio ikiheo milioni 109.9 iguru wa barabara ingi bururi uri wothe. I proposed an allocation of 217.3 billion for development of roads across the country. This includes 30 billion to support construction of new roads and bridges. Na thengia wa thirikari kurenga Kenya igoti ria waki wa nyumba cia thogora wa thi no igite keheri bilioni 120.2 hari waki wa manyumba guku bururi-ini. Nyumba cia thogora wa thi ikiheo bilioni 64.5. Waki wa miako itiganite ya thirikari ikiheo bilioni 16.5. Waki wa wabici cia thirikari ukiheo bilioni 3.5. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, honorable members. Besha gwikirwo budget-ini ni undu umwe, kurekererio na gukinyaniria wira uria irongoreirio ni undu ungi. Mwihoko wa Kenya uria tigaire riria uthii wa na mbere rikuhuthika nginyagia ndururu ya muico hatari ciiko cia ungumania niguo kuhingura matura na ho guthondeka mieke ya mawira kuri a Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.